Marĩ na kĩgirĩko kĩingĩ famĩlĩ ya Japheth Mũngai mauma thibitarĩ-inĩ nene ya Moi Teaching and Referral taũni-inĩ ya Eldoret, kũrĩa mwĩrĩ wa mwana wao wĩigĩtwo thutha wake kuonekana mũkuũ, ohetwo moko na magũrũ. Famĩlĩ ĩno nĩreganĩte na riboti atĩ mwana wao nĩ kwĩita eitire na kũria ũthuthuria mũkinyanĩru wĩkuo nĩguo kũmenya kĩhumo kĩa gĩkuũ gĩake. Okay, ongea mengi because the investigation serikali imechukua hatua na walikuja wakachukua mwili, na huyo kijana alikuwa anatafuta wenye walikuwa naishi na yeye kwa sababu alikuja akatoroka baada ya kuona wanafunzi wajafurahia. He ran away na he is being followed up. Kuringana na aciari yake, Japheth ainũkire mũciĩ kwao no akĩhũndũka mũthenya wa Jumatano nĩguo agĩre indo ciake thukuru, no thutha ũcio magĩcoka kũnyita riboti atĩ aronekana nenda-inĩ cia ũkinyanĩria arĩ mũkuũ. It is quite unfortunate. It is animal like it is inhuman. It is quite inhuman. Na hayo yote hatujapokea habari yoyote kwa university fraternity kutuelezea kuinform wazazi ni nini kilitendeka. Baka sisi tunapata vitu kwa media. How comes? Nikamtafuta siku kama 3 na simu bado ni mteja. Nikapigia caretaker, nikamwambia aniangalilie hiyo nyumba. Akaenda akaangalia akaniambia ni kufuri. Siku ya pili ni kufuri. Sasa tulikuwa katika hali jana ya kufikiria vile tutaenda kuripoti kwa polisi tujue ni nini inaendelea ama sisi wawili tukuje mpaka shule. Lakini asubuhi mapema kuna mwanafunzi mmoja ambaye anaishi Kinamba alipiga simu akaanza kuniambia anataka kuongea na Japheth, anataka kuongea na maisani mwingine anaitwa Kinyanjui, ndio amwambie Japheth kwa sababu ampati kwa simu amchukulie kitu iko shule. Hapo nikaona iko maneno. Aciari aya nĩmokereire thukuru ũyũ wa Moi makiuga gĩkĩ ti kĩo gĩko kĩa mbere kĩa arutwo kuonekana marĩ akuũ kana ona kũragwo, makiuga thukuru ũyũ ndũrũmbũyanagia na ũrugitĩri wa arutwo arĩa mehokeirwo nĩ aciari rĩrĩa marĩ thukuru. There is no organization of security of our camps, of our campus, because hii ni siku ya pili ya tatu na we have not have any information from the university fraternity ama university management ijatuelezea chochote sisi wasasi, na wako na document zetu, wako na kila kitu ya wazazi. Hakuna kitu tunajua sisi, vitu tunaonea vitu kwa media, kwa social, ndio tunaonesha mtoto wetu picha hapa. Ni very horrifying, quite horrifying kabisa. Ukiona hata mzazi, mimi niliweza sikuweza kuangalia. Hatutaki mambo mengi juu mtoto wetu aweze kufufuka, but tukuna uchungu sana kama wazazi ama relatives kuona mtoto wetu amefungwa mkono. In fact tunashindwa shule. There's so many movement. Kulikosa tu mtu mmoja kuona huyu mtoto kama aliyeuawa nje hatujui na kama aliuawa ndani hatujui, lakini movement ya students there are so many students in the school. Rũhonge rwa borithi nĩ rwambĩtie ũtuĩria makiuga kũrĩ na ũhotekeku atĩ mũrutwo ũyũ nĩ kũragwo oragirwo. We have already launched investigations. A few statements have been recorded. We are looking forward to meet the family and have their part of the story, collect any relevant evidences they have, join them together so that at least we can unearth those particular culprits who are directly or indirectly were involved in this heinous murder of this young man, and we are ruling out this was not a suicide. Gĩko gĩkĩ gĩũkĩte mĩeri mĩnini tu thutha wa mũrutwo ũngĩ Ivy Wangeci kũragwo nĩ mwanake marĩ ndũgũ na etereire gũkorwo akĩhumbwo thũmbĩ mbere atũnganĩte na gĩkuũ gĩake. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Nduta, wanyu the.